Dong mukak rasinja klamalong ZKYF surihni rain korap ho kitalon ponja pharman tiri kamame kiseng pon. Arlong pira kidam de thoralang roilong small RCC bridge ka hengnu ji angring thetam. Samilang solang sunalong KarbiAnglong Thomas Council pen kaching thur asai nang deng nang ji pusi rat pen kachuningri. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Karbi jutang song tikelang jun havaramai ahin pen pining ingdeng thongke braketom havar karbi risonim so rongaje surihni rainko rapho mission pen kitalon ponje phan tiri kamame amaya mai phu em lun sing teron na pen kongchun bang dhan sing rong pia tuma phan arpu kepek pon. Pai Chikloni Pai Krehiniani Mini Stadium Sports Complex Auditorium Dokmoka Long Tikelang Jun Jutang Havarami Atum Chipatir Pipon Sinon Kivangji Ingdeng Thongke Brakithom Zonal Karbi Youth Festival Kitalon Dunje Phanpura Tirikam Kisingame Madopon Pining Ingdeng Thongke Brakithom ZKYF Kipachun Ponja Phan Chedon Sarpen Tirikam Amai Phu Em Lun Sing Teron Napen Chunbang Arpu Dhon Sing Rongpia Tumaphan Chedon Sarpen Pekpondo Lapen prejam asan trauma tum anu phanta arpu ke pekponsi mission pen tiri kamamai kiseng pachun ponlo tiri kamamai amai phu em lun sing terona hin pen lamthe ke jai pona hut pining le thor sitame mission pen ki pachun ponja phan jutang ka ching honara tum anta ka chirap chitu dun pen ajok mission mi at pen ingdeng thongke braki thom havar karbi sunim so rongaji surihni ra engkora phu ki pachun je phan chuning po Dong mukak pensem sing ti KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok duar bakuri MEC constituency ki parlo arlong pira ke dam dei thora lang roilong small RCC bridge ke hengnoji angring thetan anpinlo. Rong rup lepute mesena towar donangji lapen langroi le do lepute bridge kasilam ke akinang sot lason thak thaksi arlong pira rong kida manat thuke council tax gate pen arlong pira kida matowar de thora langroi dokok labangso along small RCC bridge em Richard Toby pen small RCC bridge chelam piponlo sitami nona bangke longle inglem laplo lapen angbong chiti malongta ingdur jotlo lasinona bangke nang pi pulote pathe muchotle nang pinon ambulance home damdor chit anke nangji lapen towar ta sen gravel nang thoson te misenji nilitum arong ke entry tax gate pen 1 km anvetlo lasi local mission parta education em in charge Richard Tobia phanta kachuniri pedo lapen jongsi labangso small RCC bridge nang selam pipon pe pulote vote jongji pen ke kidam kiwang towar sen gravel nang thokthi pulote vote jongji pata arlong pira arong ara tum pen mingji poninti Nilitum kiso ka chipona huke ja agency chipon nang nanglo lasi small RCC bridge bang ambulance damdor chit an nang pivek thapusi chuningri ponenti ke bang ke dam pen chenglok la pen ke jon tu junwara pi pen da chenglok nilitum siksak pik tamane ka siksak pik po the ke hala wildlife sanctuary ta nilitum te boghet ada ka tikki bong kru ang na nilitum ko anik ka che phong phong ka che tong sig ong lo lasi laso
towar ka vidya rajoni dolong ka vidya rajoni nili tum ke bang kedam ke siksak hektik lapen laso nili tumarong arong pirarong student ke bang kedam bikhek ko student ke bang kedam siksak pik athe student inut bahini polam kali bihek thihek pen also martum dak main lo charli barpo anke ladak towar kedam towar ve lapen lapulang nang thi po dolong nang ave apulu आदिवासी कार्बी नेपाली तीनी जाति आमी मानु आसु यात किन्तु आमी इमान बছৰ পৰা ইয়াত থকা মানুহ নতুন আহা মানুহ নহয় আমি কিন্তু আজি লোকে আমাৰ ইয়াত ইমান ৰাস্তা আৰু দলঙৰ কাৰণে ইমান দিগদাৰ আমাৰ লৰা ছোৱালী কিমান কষ্ট পাইছে স্কুল যাবলৈ কিবা আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হলে মানে আমি জুলুঙাত বুকি লৰা ছোৱালী লৈ যাব লাগে বা ডাঙৰ মানুহ জুলুঙাত বুকি লব লাগে বেমাৰ হলে মানে ডেলিভাৰী হলেও আমি জুলুঙাত বুকিয়ে লৈছো কিমান আমি এনেকা ফটো মাৰি পঠালো কিন্তু আজি লোকে আমাক ঘুৰি নাচালে News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo koilamati havar samilang solang sunalong kedai kedo arong asaratum KarbiAnglong Thomas Council ki chari ki thegi dinga tumaphan rongalong tovar kave ki juna lang katura puthak tovar lapen lang kave pen hemrit kachubuchi along ki sungpen ke jogje phan KarbiAnglong Thomas Council ki ja ki thegi dinga tumaphan banghinia rong asaratum pen chuning ripon patu Nili Press Club में फू कोलम सिंह तेरोन चुनबांग पितोर तेरोन तुम जा पोंसी कोयलामती हवार नोंग नाम का चिथांग क्लोंग इसी रारतुम अर्निवांग की चुई किलांग फान के वांग दिम लांगसुन अलोंग बोंग बिस्किट अहोमबान तोवार कांगराम पेन के जोगजिया फान लपेन के पांगथी रसाई क्लेम पोनो लासोहुत मान पेंग के दो MS Nilip Lems Kong Chunbang Dilip Sinar lapen MS Koilamati Lems Kong Chunbang Mohon Singh Teron tumche tongdunsi Pinang an bidi sore chipi seroisi sai claim pachunpon rapetlo La solong no mat KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Kilirang Rong ha phan kachuning ripon ke Rabjin pen tovar ke dam ke wang phan tovar selam sirak thapusi phirang ke thingno samilang solang sun kachepaim phu pon Mohon Kro Nomdorong Phar Rongasar Jali Ronghang Rongasar Singh Rong Pia tum phirang ke thengno lamthe nang pachini dum Athima Rong Ru kachu kim pulotang te tovar me lapen lang lage akinang sot nailo Lason thom sonle avelute Rong Rup arlo ke kaching thurang thega masi ave Lasino no mat bahini arong asar tum pen kachuni ripon ke rongalu ki juna lang katura thektik la rong niara tumta langroi alangsi ki jun Bon tanon ke langroi alang ki jun pen ning kang samabe pusi lamthe chipi paklang pong Athima samilang solang sunalong arni wangsi pharo amunit ke wang kachinglu kaching thi abber ke rong aratum ki juna langsi ken lasi prabjin pen KarbiAnglong Thomas Council pen la so ki song pen nang pijok pon sirak tha pusi chunuri pon ki jutsi Nilip Press Club atuma phan rat rong asar langsun ki langcharia committee atuma hin pen kachuru pajer pon Nilip alang premise abutung atum pen ladak kolamati simelang solong nang ke humri la pen ke wang pen apot atong phanta suri ning chingduklo la pen apot nili non jasemet nili rong asar hoi pen ki pudun jalam thekala hello nili tomalong lang ki juna warsaya bang siksak piglo atheke lang sunalong si chinglu chingthilo nona bang ke aber ke nili tumla rong pierong la pen rong hang rong ni si jun lo la sila bang solang sarkar pen tuma phan nang ke rap la pen nang kang jun soja phan sin nili hin pen jasemet chuniri dun lang Koilamati pen Samson ing tila pen Chokyola pen Sonjit Kro la pen Diphu pen Govintiso KarbiAnglongLIVE AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off,
and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen: 6000762311, 70022216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে, পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালচন বিলাক আছে, লাক্সাৰী পেইণ্ট, সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো। আমি লাক্সাৰী ইমালচন এণ্ড আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে সেইকিটা পেইণ্টত আপ টু 25%, আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ সেইটো ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে। সো সকলোৱে আহিব ইয়াতে, আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে সেই অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে। সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কেতিয়া পৰা কেতিয়ালৈকে সেই অফাৰটো ভেলিড আছে। Great offer. Naraya Energy Hempo Energy Station brings to you great Deepavali bumper offer. Fill fuel for your cars and motorbikes and take the chance to grab exciting prizes. You can have a chance to take home an LED TV by winning the first prize. You can also get a refrigerator if you can win the second prize. Also a washing machine for the third prize, water purifier for the fourth prize, and air fryer for the fifth prizes. Also includes consolation prizes for earphones. To grab this offer, you need to fill a fuel at a minimum of Rs 500 for 4-wheelers, minimum of Rs 300 for 2 and 3-wheelers, and minimum of Rs 1000 for trucks and buses. The draw date is on 20th of October 2025. Visit at Second Gate, Assam Rifles, 4 miles, Difu Manja Road. For more information, please contact the mobile number that is given on the screen, 9707367805. All India Congress Committee ahin pen puthot akimi Congress atum along kido dunlong ja phan tovar tho ponthulo ajha tum Congress along kam ki claim dun kangtung tumta do te bons tami ki claim dun ji a platform chilong dun avar sai avidetiti la sinona kimi professional Congress Committee pu seng ponthulo la bang solong ke ove kimi tum sakuri ka chuklem atum pustami claim dun long po Lasom se Dimhasau District Haflong Rajiv Bhavan along Kicheng Siangdeng Professional Congress Committee hin pen Kicheng Siangdeng Executive Amei Nipono Labang so me Kichari Pon Monjet Langthasa Chairman Professional Congress Committee hin pen Kali Joy Singh Jung Working President DCC ex EM Dimhasau Autonomous Council Aluhi Sarpoman pen Chotra Singh Teron State Coordinator Professional Congress APCC and In Charge Dimhasau District Lapen Kachitong Dun Aluhi West Karbi Anglong Professional Congress Ami Phu Sundor Singh Teron Kongchun Bang Shiv Kumar Chauhan West Karbi Anglong Mohila Congress Committee Ami Phi Senam Timungpi Coordinator Professional Congress Committee Mijing Leng Tumchitong Dun Pen Mayor D Chipi Dununti Rimjim Bora Dangure APCC President Rimjim Bora Dangure মানে ডিমাহাসালৈ পঠাইছিলে আৰু 4 তাৰিখত দুটা মিটিং হৈছিলে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আজি 11 তাৰিখ আগষ্টত আমি ডিমাহাসাত আহিছো আৰু বিশেষকৈ ইয়াত মানে প্ৰফেশনাল কংগ্ৰেছ শক্তিশালী ৰূপত আনিবৰ বাবে আমি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ সিনিয়ৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্টও আছে আমাৰ মনজিত লাংসা ডাঙৰীয়া চেয়াৰম্যান ডিমাহাসাও তেখেতৰ লগত আমি कांटेक्ट करी आमी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव वहाँ हुए से बहुत धन्यवाद। आज हम लोग डिस्कस किया कि प्रोफेशनल कांग्रेस के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे हम लोग लोगों के पास जाएगा। ये संगठन के जरिए हम लोग सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग डिस्कस करें। वेस्ट कार्बी आंगलोंग का महिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और दूसरा
लीडर लोग हम लोग आके आज में मीटिंग अच्छा से बातचीत हुआ। आने वाला दिन में कांग्रेस प्रोफेशनल कमेटी कैसे करके कांग्रेस को आगे लेके जाएगा उसको बारे में हम लोग का तेरन जी ने जो एक अच्छा से हम लोग को बताया। खिरोनी पेन मोहन तेरन KarbiAnglongLIVE। Baipai Chikroni Pai Krahiniani Lakhain Korasi Borjan Constituency Angkang HDP BJP SI Hemalong BJP Borjan Mandal Committee Pen Chipatir Piponsi Azadi Ka Amrit Mahotsav Pen Pacheton Ponsi Tiranga Yatra Mate Har Ghar Tiranga Pothipi N Pen Tovar Suding India Lama Ot Cry Pen India Lama Anong Hang Tiram Pen Asyang Tong Chipipong Bangsoja Megalong Aluhi Sarpoman Pen Kachetong Dun Food and Civil Supply Board Meipu Philip Teron Labour Board Meipu Khorsing Timong BJP Borjan Mandal Committee Ameipu Sundor Tiso Chunbang Bapuram Rongpi District Kisan Morcha Monsing Bay District ST Morcha Kaman Tiso Mandal Morcha Meipu Lapen Chunbang Sakti Kendra Pramukh Booth Meipu Lapen Chunbang Lapen BJP Karyakarta Tum Chitong Tunro Labangsu Tiranga Yatra Mate Armuka Chijeng Ponang Koklake Nonang Kileji 15 August Mate Pai Chikloni Pai Krep Ho Lagi India British Sarideng Pen Ke Jogwan Aranilo Raraphan Aning Ki Parong Ponjia Phansi Labangsu Armuka Chijeng Padolo Athi Kaduka Visita India Det Pi Alama Kachitar Pon Rebjia Phan Pini Labangsu Armuka Chijeng Kaduka Ve Kachitu Pon Son Thosi Ke Wangjilangani Deranong Ki Pathela Pen Apranat Ke Japon Japan Kaduka Ve Phanta Kachingri Peji Aphan Tovar Cholang Pondupusi BJP Borjan Mandal Committee Meipu Sundor Tiso Pen Lamthe Chipaklang Pon Itum India Angkang Pistame Pini 10 tarik pen 12 tarik Angbong ada Mondor Tin Sitame Tiranga Jatra Paduponangi ulaso ada aktivitas mesin itu Borjan Mandal Sitame itu Pini Tiranga Jatra Padupono Kidam laga nilitum 1 kilometer distance nilitum dampono lasi alam thebang lalo nilitum la Tiranga ot cry pen pu jatra damlo alam thebang ke nilitum la operation sindur laso kachisong ke hai laso ang thek sigadowe India angkang pi aphan ke pachini je rat aphan je nilitum operation sindur bangke nilitum haipon lo India pen si tu laso ang thek lo Dilai Pen Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE Pai ne Pai Krahiniani Dhansiri Constituency ke Parlo Dhansiri Hithiang Kangalong BJP Dhansiri Mandal Committee Pen Patir PC Tiranga Yatra Jaimek Mission Pen ki Pachun Pon Nonangleji Pai ni Pai Kre Porni lake Bharadet British ke Charia Jakom Pen ke Jok ke Longar Nino Labang Suani Kachima Thathu Mate Ning Kachiparong Pen Kang Hongjia Phan Det Piang Kang Along ke Dengpon Tiranga Yatra Jaimek Along Kachitonsi KarbiAnglongLIVE Dhansiri Constituency Along Tami Pidupono Bangso Jaimek Along Alohiaman Pen KarbiAnglong Thomas Council EM Tilutuma Hasnu Chitong Dunsi RD Pidun Lapen Youth of Dhansiri YOD Dhansiri Angkang Self-Help Group VO Klembang BJP Asong Along Klembang Lapen Dhansiri Town Committee Lapen Hadak Ahavar Along Kido Akhai Kido Anpen Chirapsi Bangso Jaimek Pichun Pondo News Report KarbiAnglongLIVE Pinya Birta Kalapansi Kang Ton Poniglo Karton Amore Store, located at AL Complex opposite of the CEM Bungalow in Tifu, offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and hair accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen.
700-23-57600. Step into RTH Homeopathy Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Bo and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long ponte ko smart pantalo arleng telo kan lada kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apugiso ang pen la swarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po okregno la hai ko otherwise ta long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic pate England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang nitum kalbera tum do ata me non la sona kiso do boten la dang pati bogi khang pen so kichelang pon dia war sai sitame long pon eklo